U programi učestvovali djeci z 5 predškolskih vospitnih grupoch od najmladších po najstarších u pririhtujúcej grupy, jak i djeci, ktorí aktívni u muzičnej sekciji školy anglického jazyka. V onečislenej publiki u veľkej sáli Doma kultúry ukazali, co naučili za jeden rok. Dneška rodzeni deň o vodi Jak še to već slavi rodzeni deň? z Bambi Festom. Čom še ti Nješka tak popriberal? Zato, že sme boli na bini i tancovali sme i hej. Zakončený 23. Bambi Fest i toho roku stvarno preprovazen je u najveselej atmosferi, pozitívnej, jak co djeci, tak i publika, keď sme čuli, to tí, co sme boli za kulisami. Na samim Bambi Festu bolo špivanki so zruchom, to znači to najbardziej. Bolo recitovanki po grupoch. Mar strašne bolo, fino tancovali všetky djeci. Jak še vam počela? Fino bolo vas. Okrem u programi, publika mohla uživati u krasnih kostimoh, ktorí toho roku vjedno napravili rodiči i vospitački. Programu pririhtali vospitački Ksenija Vučković, Blaženka Mecek, Daniela Sopka, Olenka Ruskovski i Emilija Kostić. Djeci iz muzičnej sekciji pririhtala Tatjana Fejde, a čas programi na anglijskim jaziku pririhtali Teodora Vranješ i Aleksandra Nać. Saša Paljenkaš bol muzični sotrudnik, a Dom kulturi obezpečal salu.